APHLC Ratcharia Songatum Lok Sabha Election Manifesto Kapaklang. Jerkendeng along BJP Ratcharia Songatum vote kire kamai kangni. Hawai pura long je ay katharaphan vote kire pidam amai kapaman. KATV a news along Birta Kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Kedam tangjang mini pai kep ani dipu birla along kedo hotel hempi along all party hills leaders conference ahin pen kewangji lok sabha surihini rain ko raplianing kana baha song pen akimanga son mate election manifesto paklang pon. Bangso election manifesto kapaklang ahut APHLC MP candidate je aika tharpen danglok dun mepu rajasti so kongchun bang sarkiri rong pharpen danglok ki ongdung APHLC ratatum chetong dun. Bangso hut election symbol aputhak bangso na pitpen si pidong apupen danglok ki chia so tumaphan voter list pen danglok longle pata long pen amendo an kang thanjia phan pen aki pilo pusi ningje pon. This is for working, not only speaking now, not only enlightenment. We have done enlightenment with torch, with light. Now people are enlightened. We will still do enlightenment, but now we have to work. We promised that we will cancel, cut out the names of illegal non-tribal people from the voter list and from land pata. So we need scissor now to cut them. So we have taken scissor. Scissor, itu kapat ang akam ke torch pen claim lo, non ke akam se claim nang po. Lasi Election Commission of India pen itu pan la KCC nang pidyan lo illegal la kitieto men kang pan kang tipya pan la pen voter list pen amen kang tipya pan la pen podong pul ka kang tip pen ya pan ti lito man KCC nang pila. Manifesto along ki paklang konateng ki di mahasaw along University lapen Medical College kang pupon Japan. West Karbiang long along sitami Medical College lapen University kang pupon Japan siding ponpo. Inglong aso ariso ejanga pan methanga keng pen katarjap thek Japan lak kep an akera pipajer ponpo pupen danglok ki ongdung ake mangjong ponsi election manifesto along paklang pon. Di mahasaw ami Medical College alo University tat খুলিবলৈ আমি কাম কৰিম আৰু West Karbi Anglong matu University আৰু Medical College খুলিবলৈ আমি কাম কৰিম আৰু মানুহবিলাকক যিবিলাক we will those indigenous youths will receive training in hardware and shopkeeping coupled with financial assistance, rupees 10 lakhs loans at a mere 2% interest. Ami hetu dia hobo. Aru ensuring timely salary payment. Aji kali manu bila monthly salary dormoha napai. Teacher hokole ketiaba ek bosorun napai. Ek bosorur besikoi teneka telele dormoha napai. Aji kali pule 6 mahot ebar dia hoy. Hetu no hobo. Ami protect mahate dia hobo. Salary hetu ami kam korim. Mitigating economic migration. Hetu economic migration hetu to already koa hoise. Iyar pora gusi jai. News report Harsing Ronghang KATV News. Kedam tangjang mini phai sirke warni lakha sirke amreng constituency angkang Jerkendeng hemfu mukrang pachuak lamalong BJP radamai pi paman pon BLCC amai pu prophet tisokachari pon bangso amai long aluhia man pen KACC M tuliram ronghang chutong dunalong MP Horen Singh Be PM Rina Tirangpi MLA Rup Singh Teron pendang lok ong dung tum chetong dun bangso amai long kadok kawe don pikap susia radatum BJP long chepa og dun APHLC Ratcharia song tum ki social media long si hai chot sita hok peda bangki BJP tum ki hai bangki khangun elu noni phong bangki lak thom susia vote pen si hai pon pu CCM ronghang sang ho pen ning jipon
gendeng ahwa atum la ki ning da deploy ke sa sipa tum kama thake khirni long pira par sida dagarar tumbang lo jeda gendeng ahwa ba ba kasih da da atu ke ni tum non ke banci election so anti election apa tum pe tum cheklo konsensi kita nasi tumi kami suku thar pen chenglok mukajan pen chenglok bojan pen chenglok ini kita log apa jadi meeting main meeting dengan log dan long main meeting hukum ke sisi atim long suri ke ini pananar mucikar ini kita long tapi ni dah kabang ke ni televisi bang pulau jinda kiruni long dia kok tak thoi ke do abutar sana bang kiruni long ne bina ada ke cibi star doji akan ke dari longa saya dapat ke meeting dah jadi kita dengan hawalan sih kita masih penyidik ulung kesoksia kan si kami tu sih dah dan dah kelas so amai long kami pimpinan SLC Kongres kami itu long सरकोआन मार्जिन में से हाई को जाय कथार बोलो लाख खोप से चिपुलो ला alam tu ke ame thanga party si chipulo kaita hala human being presiden kita kam sapinang no social media long thekong lo ye il tum ye kaita hai bo social media ki kita original kai ke il tum lo kita horan sing be kai 2,30,000 la records ki ke tham la sinon phong ke hai det ji khan man ke lakh thom ra lakh yin lakh thom parji lakh thom ko kom ke lakh ki par gata thekong ko सर पिन लदा कोना बांग कोना फाइस में चपा दो datang teten harus sikit apa dan kepada don dulu IPS sisi Kongres News Report KTV News Bharat Mata ki Non malom Lok Sabha kilik nang kate bok bom apora hud Ratcharia song atum do de sang si mit hanga song kache pahai ja phan sai kideng bom apora hud APHC Ratcharia song atuma hin pen tami do de sang si pen si bot kereka sai deng bom lo Bangso melong Bikram Hansi pen lam thi kapiklang pona ting pulote ilitum karbiang long ara phan constitutional lam la pen 6 dola lam pen kedang lok aron pen dang lok non APHC symbol torch light pen rara phan pathi angsi nona bangki ki chia swamen kang thanjia phan ki si mate napira symbol si APHC pen en pon thulo lasi jai ka thara phan ilitum pahai bekna ko pusi melong Bikram Hansi pen ning je pon jai ka thar pafang lu labang so tos pen ilitum than habib haram inglong arlo ilitum kiduk kelat along aron alam tos arjan pen itu pathi angdam lu Acini dam lo, jakong pidam lo, kamatha jakong pidam lo. Nasi piniar nita jiri basa, arong astun tamili tang purdumpak, IPSLC panang cedak tunke, labang so atos tang kapaktura joklo. Kali mo kalandi, kali tum jiri basa arong dede, ha amri cinthong, ha tarapung, wahab iskar bianglong nilik. Aduk kawe jo anta ilitum kiduk kela garata tumpan labang so dos arjan pen ilitum atos atur pen ilitum rarfan pacini damu lasinikan trok si ilitum tos apatur lok asai situm ke klem lo tos kapatur lo blodang te kupilo ke dami kela dake abetari naing edi tos ame pakarhan betari naing edi abetari te tum nam piglo gari yang tuki chai ben chenglok kalim adi Lasilanikan trok siang bong itung takkan tingsang hai apatur dan ke itung Lasan thot si veskar biang long alo APHC song along klembang atum setami pregjam a constituency along dam si je ai ka thara phan ka pahai bekjia phan bot kerek pya sai padopon News Report KTV News Pinia Berta Lapuan si Kangton Iklo Domi Thak me Kardom